zamanda atamen apa bo'ldi. Ata kichkina o'g'il bolasi bo'libdi. O'g'il bolasi pishirib колобок пішли едор пішли, махр деді да қазы деді да пішли жатыр. Да, ол жасын деп терезеге қойыпты, ардыдан одан түлкі сұқыпты. Түлкі мен сені жеймін депті. Жемесін мен сені өлең айтып берем деді. Мен атамен ападан қастым. Haskell'dan da kaçtım, ayıdan da kaçtım, koyanlardan kaçtım. Aytede. Енді сенен de kafan deyip kaçıp gitti. Süngün aldığına енді ayıvım. Mesela ben nakazdan apamın kaçtım. Türkiye'den de kaçtım. Koyan'da da kaçtım. Yetişince de kaçacağım, kaçıp getirdi. Burada